Комраддакы Тюрк библиотекасында geçti только вера и любовь киадын презентациясы. Талантлы bir поэт Бесарабкадан Мария Стефандрия танытыртты паяланнары кенди киятларыннан. Лязым нишаннама ки онда варта чок кияд Бесарабясочка, Андриан, Белокрылая песня, Изумительный цветочек, ем башка. Оннары ресимнеди Молдова девлетин ресимчиси Татьяна Касым. Бу презентации hazırladı hem geçirdi Комраддакы Тюрк библиотеканын uzmanı Прасковья Кара. O kısadan anlattı musafirlere poetin Marina Stefandria'nın yaratmak yolunu, açıkladı birkaç kıpım onun yaşamasından hem kendi sözlerinden güzelletti yaratmak oturuşunu. Сегодня мы хотим представить все ее творчество, потому что у нее уже есть 4 книги изданных для взрослых и 3 книжки изданы для детей. Мы будем говорить о поэзии. Marina Stefandria toplantının çeketmesinde selemledi musafirlere, anlattı hani 30 yıldan ziyade yazır şiir dışından sonra yaşayamır yaratmasız. В этой книжечке есть много моментов, воспоминаний о школе, о любви, о каких-то грезах, о мечтах. Это я написала сейчас недавно. Это не осень, это Мессия. В образе очень и очень красивом, с нежностью сотканная пелерина, прекрасно глубоко, как Дева Мария. Мистика тайна, очень поздняя осень, с отблеском ярким пролетающих весен, жаркой слезою увядающей розы, с чувствами вечной и юной природы. Marina Stefandria açıkladı bize bir önemli haber onun pseudonimi için. Babusu hem dadusu Anglar yaşardılar Karlı köyünde Besarabka rayonunda. Stefana hem Andrea adlarını taşardılar. Buradan da çekiler bu ad Stefandria. Onlarla hem güzel benim uşak vakıdım geçti, çizgiledi Marina Ivanovna. O Alexander Sergeyevich Pushkin'in adına Moldova'nın yazılar Berlin topluşuna girer. Şimdiki zamanlar Besarabyaska yaratmak çevreyi uşaklar için götürür. Yerindeki Diyalog gazetasında tiparlanırlar onun terbiye edinlerin ilk piyetleri. Tatyana Dobrova, Fyodor Çakusta, Artyom Tapal, GRT Haberler.